وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد على أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير زاد. يقول الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. واعلم أيها الموحد أن الموت ليس فناء، ولكنه انتقال من حياة إلى حياة. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله تعالى قد جعل الدور ثلاث، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا. عباد الله، الله عز وجل مفراتين وربنا راسين من أنتنم أدرا يملو الله سبحانه وتعالى أدرا يلون يتقوى قدينه كسنكوش اللو يلاكم سنكنو بتكبر قالوا والله اندي هلال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تسنقوا سنكن يازو كسنكوش اللو بلاجو الله عز وجل مفراتنا متنككنو يلال واتقوني يا أولي الألباب إن أنت يلب بالبيتوش هوي أني انفرون تتنككون ياززكواتشون بتشالة متن بمتازز يكلكلكواتشون بمراك أنا بمتنكك أني انفرون تاززون إلى الله عز وجل. عباد الله، زي دنيا النور على لم يتوقعوا اتشنا لما السنابتاتشن ما يكرمهون ما من ينور ربنا. الله عز وجل في كتابه العزيز من إلال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عنداتشو موت بميمت أباتشو جزي ጌታዬ ሆይ መልሱኝ ወደዚህ ዓለም ልመለስና የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ይላል። لماذا يتمنى الرجعة؟ ለምንድነው መመለስን የሚመኘው? ለምን ይሁን መልሱኝ የሚለው? መልሱን አላህ ቀጥሎ ይናገራል: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ባሳለፍኩት ህይወት ውስጥ ያሳለፍኩት የሆነ መልካም ያልሰራሁት ስራ አለና የቀረኝ ስራ ስላለ ያንን መልካም ስራ የመስራት እድል እንዲኖረኝ መልሱኝ ይላል አላህ። ይህ ሰውዬ ይሄን እንደሚል ከተናገረ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ከላ ይባላል። ፍጹም የሚመስል ነገር አይደለም። إنها كلمة هو قائلها እሱ ሊናገረው የሚናገረው ቃል ነው በእርግጥም ይለዋል። ነገር ግን ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون እስከሚቀሰቀሱበት ለድረስ ግርዶሽ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። የቀብር ህይወት አንድ ሰው ወደ ቀብር ከተሻገረ ወደ አላህ ከሄደ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ የለም። ዓለም البرزخ ውስጥ ይኖራል። ይህ ዓለም البرزخ የግርዶሽ ዓለም ወደ ዱንያ መመለስ የማይችልበት አኺራን ብቻ የሚጠብቅበት የሆነ ዓለም ውስጥ ነው የሚሆነው። عباد الله أيها الموحدون يتوحد سوج الله عز وجل ببتشنينت يمتعملكم مؤمنان هوي الموت موت مالت يهوت متناقق አይደለም ነገር ግን ከአንድ ዓለም ወደ ሌላ ዓለም መሻገር መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል። ابن القيم رحمه الله تعالى እንዲህ ይላል الله سبحانه وتعالى ይህን ዓለም ሶስት ክፍሎች አድርጎታል ሶስት ሀገሮች አድርጎታል አንደኛው የዱንያው ሀገር ነው
ሁለተኛው የቀብር ዓለም ነው ሶስተኛው የመርጋው የመጨረሻ ዘላለማዊ ህይወት የሚኖርበት የአኺራ ዓለም ነው ይላል እና እያንዳንዱ ዓለም ላይ እያንዳንዱ ሀገር ራሱን የሚመለከት ህግጋትና መሰረታዊ ነገሮች አሉታል የዱንያ አህካምን በተመለከተ ዱንያ ውስጥ ያለውን ነገር በተመለከተ የዱንያ ህግጋት ተፈጻሚ የሚሆኑት የሰውነት አካል ላይ ነው የሚሆኑት ሩህ ተከትሎ ይመጣል ሩህ ያንን መልካም ስራ ወይም የሰውነትን ተግባር ተከትሎ የሚመጣ ነገር ነው አሉ ያ ቀብር ውስጥ ያለው ነገር ያሉት ህግጋቶች አህካሞችና ያሉት አሰራሮች ከሩህ ጋር ነው ግንኙነት ያላቸው ከሰውነት አካል ጋር ሳይሆን ይላል የሰውነት አካል ያንን ይከተላል ሩህ ሲሰቃይ ሰውነቱ ይሰቃያል ሩህ ሲደሰት ሰውነቱ ይደሰታል እንደዚህ አይነት ቁርኝነትና ግንኙነት ነው ያለው ይላሉ አኺራ ግን ያለው ቅጣትም ይሁን መልካሙም ነገር ይሁን ማንኛውም ነገር ሰውነቱንም ይሁን ሩህን በእኩል ደረጃ ነው የሚያገኘው ይላሉ እነዚህ ሶስት ዓለሞች ውስጥ ያለን ህይወት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው فتعالوا بنا عباد الله نتعرف اليوم عن حياة البرزخ أو حياة القبر استيسل قبر هيوت تنش نجر النقاñ كقرآننا كحديث عن ستان تنش النتاوس يموتوا سو بميموت ጊዜ روح ሰውነቱን ተለይታ በመትወጣ ጊዜ ሰዎች ቀባሪዎች ትከሻቸው ላይ ይሸከሙትና ጀናዛውን ወይም ሬሳውን ወደ ቀብሩ ይጓዛሉ فماذا يقول يهمات سو ምንድነው የሚለው وماذا يسمع ምንድነው የሚሰማው وعن ماذا يسأل وبماذا يجيب ምንድነው የሚጠይቀው የሚሰጠውስ መልስ ይሄ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም الذي لا ينطق عن الهوى ከልብ ወለዳቸው የማይናገሩት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራእይ የሚወርድላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምላሹን ይነግሩናል ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم جنازة عرفوا ሰዎች አንስተው ተጓዦቹ ወይም ቀባሪዎቹ ትከሻቸው ላይ ተሸክመው ቃሬዛውን በሚሄዱ ጊዜ فإن كانت صالحة መልካም ሰሪ ከሆነ ይሄ የጀናዛው ባለቤት قالت قدموني ቶሎ አፍጥኑኝ ቶሎ ወሰዱኝ ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀናዛው ባለቤት መልካም ሰሪ ካልሆነ ግን قالت يا ويلها أين تذهبون بها ወይ ጉዴ ፈላ ወዴት ነው ይዛችሁኝ የምትሄዱት እያለ ይጮሃል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ጀናዛ ይህ ሬሳ طيب እኛን ሰማውም እንዴ አዎ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق ሁሉ ፍጡራኖች ሁሉ ይሰሙታል የሰው ልጅ ሲቀር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ጀናዛ ይሄ ሬሳ አፍጥኑኝ ሲልም አዘግዩኝ በሚልበትም ጊዜ ወንድም ይሁን ሴት መልካም ይስራ መጥፎ ጥሩ ከሰራ አፍጥኑኝ መጥፎ ከሰራ ወዴት ነው ወይ ጉዴ ፈላ የት ነው የምትወስዱኝ የሚለውን ጥሪ በሚልበት ጊዜ በሚጮህ ጊዜ የሰው ልጅ ሲቀር ሁሉም ፍጥረታት ይሰማል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጅ ለምንድን ነው የማይሰማው ይሄን ጥሪ ቢሰማ ኑሮ ራሱን ስቶ ይወድቅ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቋቋም ስለማይችል ማወቅ ስለማይችል የተሰጠው ተፈጥሮ ይሄን መጋፈጥና መቋቋም የማይችል በመሆኑ ነው واعلم اخي المسلم واختي المسلمه انه لا ينفعك اهلك ولا مالك ከሞትን በኋላ ገንዘባችን አይጠቅመንም ቤተሰቦቻችን አይጠቅመንም ስልጣናችን ቅጣቱን አይከላከልልንም فلا يدخل معك قبرك الا عملك ቀብር አብሮ የሚገባው ከኛ ጋር ስራችን ብቻ ነው ያስቀደምነው መልካም ስራ በህይወት ይያለን ያስቀደምነው መልካም ስራ እንጂ ምንም አይጠቅምም የዛን ጊዜ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد عند ሰው በሚሞትበት ጊዜ ሬሳውን ሶስት ነገሮች ተከትለውት ይመጣሉ አሉ ግን ሁለቱም ይመለሱና አንድ ነገር ብቻ ይቀራል يتبعه أهله وماله وعمله ገንዘቡ ቤተሰቦቹና ስራው ይከተሉታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገንዘቡና ቤተሰቦቹ ከቀበሩት በኋላ ተሰናብተውት ይመለሳሉ ነገር ግን አብሮት የሚቀረው ስራው ብቻ ነው ይላል ሙስጠፋ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስራችን ብቻ ነው የኛ ጓደኛ የሚሆነው ከኛ ጋር የትም አብሮ የሚኖረው በዱንያም ይሁን በአኺራ
ታዲያ فإذا وضع الميت في لحده ይህ የሞተው ሰው ሬሳው ልክ ለሕድ ላይ በሚቀመጥ ጊዜ አፈር እንደተጨመረበት በብቸኝነት መኖር ሲጀምር جنازاون ويم ريساون يشنيو سوچن كوتي يسمال يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قالوا يا الله ملك تنيا إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا عند سومتو ريساو لك قبر كارف بهالا تقبرو قبرو እንደተጠናቀቀ የሚሸኙትን ጀናዛውን የሸኙትን ወይም የቀባሪዎችን ኮቴ ይሰማል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ